No rahvasportlased, kas tuleb slaaloms või ei tule? Slaaloms. Slaamil on muud huvid, nagu siin noortel. 18. Iga poot on vähemalt 1000 eurot. Keskmine tuleb kindlasti 1000 eurot.
what I got. Oh, well, I'll get him hot, show him what I got. Can't read that, no he can't read my poker face. Igaunijas ieskaitē atlēti, так что начинается награждение с эстонским чемпионатом. Потом мастеров koeva будет. Okei. Kas Veteranov Eesti meistrivõistlustel teine koht Nikolai Sarnikov. Шлем можно уже снимать. Да, снимайте меня. Я в следующем году буду первый обязательно. Oda.